89 yılını demokratlarla gelip soruşturmalı. Onları halk, onları demokratik hareket sordu, ziyalılar hareketi. Hem bu bir işin elbette o haberlerdik. Sizin yine inisiyalı yazmışlığınız olur. Ona indi bu problemler bakın da tanıştır. Orijinal çıktı. Muhterem cemaat, bugün hürmetli milletdaşımız, fikirdaşımız, din kardeşimiz Reşit Rakipoğlu'nun Kur'an Meclisi bular. Bizden bilen birge Hazret, ondan soň aralaşu birazgina xetirin yaňartu iskalu kişisi bular. Bizden bilen birge munda yolbaşçımız hem ustazımız bulan hürmetli Rabi Hazret sözünü sizge beremiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mana bunda bek zor ziyalı kişiler bolsa da bizni de türge oturttular. Bu Tatar halkının gumumen dinge Allah hürmetin bırıngadan birli bilep kilgen kursette şuna kira Allah Teala'nın rahmeti bulsun. Hamına bizni bugün bir yaktan Reşit Rakipoğlu'nun şuşu iskalu meclisi jisa ikinciden bizden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mevlid ayı jiydi. Şuşu mübarek ayda bizim bırıngadan birli ebi babalarımız şuşu aylarını mübarek edip ötkergen ayda biz de elhamdülillah jiyılıp birgelep şuşu halal, hayırlı tağın altında Kur'an hem iskalılar, dualar hem zikirler bilen ötkerge Allah Teala nasip eylesin. Şu an göre ısın sözünün kıskası min Kur'an-ı Kerim ayetinden başlayıp dua kalıp başlasak meclisimiz bereketli, hayırlı olur idi inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
الميزان والأرض وضعها ووضع والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقرآن القرآن الكريم آياتlarimizni qilgan duo va zikrlarimizni rahmating bilan qabul eyle. İrabbim Allah ilk günlerimizge tinchlik, bereket, saadet nasip eyle. Soğuşlardan, afetlerden, kırılıklardan, açlıklardan, fitnelerden emin eyle. Ya Rabbi bizning tilaklerimizge, cumhuriyetlerimizge, avul şehirlerimizge tinchlik, bereket bir, ailelerge ilfet, muhabbet, balalarga, anaklarga tevfik ve hidayetler nasip eyle. Tenlerge sıhhat, mallarga bereket, canlarga tinchlik bir, avru sırhavlardan, bela, kaza, kaygı, hasretlerden emin eyle. Her birimizni ya Rabbil Alemin. İrabbim şuşa bizning aramızdan Rashid Raqib ulu da Allah huzuruna baqiylikka, mangilikka ko'chdi. Şuşa jiyilib, birgalashib, amin tutib, duo qilib, o'qigan Qur'oni Karimlar oyatlarimizning ayr savoblari, onun da ruh şeriflerine erişseydi. Bendeşilik bilen kılgan hata ve kimşetleri olsa Rabbim Allah'ın gafur eyle. Izgı amellerin yoldaş kıl ve hem de kabirlerin nurda eylep barışak uğruna cennetten eyle. Bu günge kadar bizden kilip gitken Allah huzuruna küçken milletteşlerimiz şuşa bizden kazanımızını yaklap ve hem de ul şarlardan hem ana kadar bulgan şarlardan bizning har birimizin de bu günde bizge o'zlarining mirosini
милләтне, телне, динне һәм гырыф-гадәтләрне калдырып, безнең халкыбызга шушындый олуг мирас калдырган барча шәхесләребезгә, имамнарыбызга, остазларыбызга ва һәм дә барча безнең дәгъват иткән үзебезнең милләтпәрвәр һәм милләтебездән булган барча вакытларга Раббым кылган дуаларыбызның, укыган Коръәни Кәрим аятларыбызның әҗр-саваплары ирешсә иде. Бәндәчелек белән кылган хаталарын, кимчелекләрен гафу кылып, изгелекләрен юлдаш кылып, җәннәт әһелләреннән кылсаң иде. Монда калганнарыбызга саулык, сәламәтлек насыйп эйлә. Бәрәкәт, сәгадәт, дәрәҗә, мәртәбә, иминлекләр бир. Киләчәк тормышларыбызга куйган максатларыбызга ирешеп, үзебезгә дуа кыла торган милләтебезне һәм динебезне, гырыф-гадәтләребезне хөрмәт иткән балалар, ыныклар тәрбияләп калдырга насыйп эйлә һәрберебезгә дә. Бу дөньяда да рәхмәтеңә ирешеп, иман белән ахирәткә күчеп, кыямәт көнендә җиңел хисап белән җәннәт әһелләреннән булырга һәмбезгә дә үзең насыйп эйләсәң иде. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر. Миңа инде монда Рәшид әфәнде дә һәм Гамил Нур әз генә булса да мәүлид айы булгач, Пәйгамбәрбез турында кичкенә генә бер вәгазь сөйләп китегез әле дип әйткәч инде җәмәгать. Рәшид абый турында да күп сөйли алам, җәмәгать бик күп бергәләшәдек. Әмма аның турында бүген искә алу күп булыр. Мин дә теге дин әһеле буларак мәүлид аенда Пәйгамбәрбезне дә искә алып китәсем килә. Менә җәмәгать соңгы вакытларда шундый фикерләр йөри. Коръәнгә ышанабыз. Аның сүзләре Аллаһ сүзе. Менә хәдисләрдә шик бар. Алар кеше сүзе. Аларга бик ышанмыйбыз дигән фикерләр дә яңгырый җәмәгать. Бу урында инде без әйтәбез, Коръәни Кәримдә без ничә рикагать намаз укырга, ничек тәһарәт алырга, ничек никахны укырга, ничек хаҗ кылырга бернинди дә канун, кагыйдәләр Коръәндә юк. Анда намаз укы, хаҗ кыл һәм башка. Бөтенесе хәдисләрдә килә. Менә җәмәгать Пәйгамбәребезнең хәдисләре алар 1440 ел элек әйтелгән булса да, алар бүгенге көндә дә үтәлеп килә иде. Бер вакытны Пәйгамбәребез Мәккәдә яшәргә мөмкинлек булмагач, Мәдинәгә күчә, һиҗра кыла, беләбез һиҗраны. Бөтен сахабәләр күчереп бетергәч, иң соңыннан үзе күчә Әбу Бакр Сиддиқ дигән үзенең иң якын дусты белән. Мәккә мөшрикләре Пәйгамбәребезнең башына 100 дия билгелиләр. Тире кирешмә, мәйет кирешмә кем тавып китерә 100 дия. Дияның бәясе бик кыйммәт җире җәмәгать, ул бүгенге акча белән бик зур акча. Шуннан соң эзли башлыйлар моны. Бөтенесе китә тирә-яктан Сурака ибн Малик дигән бер бик яхшы атта йөрүче бер Мәккә мөшриге була Сурака ибн Малик. Сотки бу буларның юлларына чыга. Артларынан шаба Расулыбызның атына бер ат ызынлыгы калгач, моның аты тәкеннән йыгыла да бу аттан җыгылып төшә. Шуны әйтә, эй Мөхәммәд, туктар ди. Мин дип аңладым, сине куып җитеп булмаган. Мин аңладым, Аллаһ Тәгалә сезгә ди, сине ди беркемнең кулына бирмәячәген аңладым ди. Но мин бит сине куып җиттем ди. Куып җиттем. Миңа бер генә әйбер бир әле ди. Кулма. Мин кайтып әйтер идем, менә мин Сурака куып җиттем, но тота алмадым, алып кайта алмадым дип. Бер әйбер бир әле кесәңнән дип кайтып сөйләр идем. Нәрсә бирсеннәр? Абу Бакр белән Расулыбыз берсенәрсе карашалар да. Расулыбыз әйтә: Мин сиңа ди Иран түгел, Фарсы шахы Хасровның иң кыйммәтле таштан ясалган балдагын бирәм ди. Тау арасында Мәккә буенда Хасров
en kıymetli taştan yasalgan baldağın biremdi Peygamberimiz. Sura kaptırap kaladı. Ya Muhammed'di. Sinniha yazı yani. Şundan Resulü yaza, oku yaza bilmeyi. Eyde Ebu Bakır'a Allah'ın her vakitte kiselerinde tiri kisetleri için ki Kur'an inse Allah yazıp var. Şaharat ile tiri kisegin yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah oğlu Muhammed'den Melik oğlu Surak'a Farsı padişası Hasrof'un en kıymetli taşları baldağı amadı. Bir şey sor. Men şunu tırıp kısasına sağladı Surak'a. Kaçıp gidemek gibi. Yıllar öte Surak'a imanga kaytar. Dinini kabul edip Medine'ye köşüp gelir. Peygamberimiz vafat bula, ondan sonra şu Abu Bakır halife bula, ul da öyle bir vakitini Ömer ibn Hattab degen halife bulganda, cımğa namaz ötkürgende, minbarda bulganda Müslümanlar Farsını kulga çirerler. Fethu Şem gibi alayında o. Farsını kulga çirgeç. Hasrov Paşa, Hasrov'un en kıymetli hazineleri koyulan sandıkını götürüp kaytıp, meşitke alıp kırıp, Ömer yanında, minbar yanında boşatalım. Ömer'e de Suraka ibn Malik mında mı deyip, Tege partaygan, babay, tayakka dayangan. Men mında deyip, kile. Eğilip aladı Ömer, mine deyip, en kıymetli taştan yasalgan Hasrof'un deyip, baldağı deyip, sina deyip, noktaya yazılgan kağızını okusan. Etiginin Ömer boyuculuğu kısasında tirik kısasında. Şahara da okuyup, Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah oğlu Muhammed'den Melik oğlu Surak'a Hasrof'un en kıymetli taştan yasalgan baldağı deyip. Şundan alıp giye cemaat, şuna bütün halkın isi gide, barmakның razmeri şul. Mene bu cemaat hadis Peygamberimizden. Öz zamanında ötelmese de vəqdəsi özündən sında ötəldi. Şuna göre bugünkü asırda mı, bizden bağlarga mı, bizden konaklarga mı eğitilgen hadisleri ötelip bile, kıyamet gününde nerse bulaşağı, cennet hem cehennem turunda etken hadisleri de cemaat ötelecek. Şık hem şıkka yok. Şuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir salavat etem de cemaat, şunun bilen uzundan kişilerine bu şadaşımına tegelliminler. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين جماعة عامل benim sizin
алейкум, hürmetli rahmetli kişiler. Bugün Reşit Efendi'nin Kur'an Meclisi, onun hatiresi hem İsmail kişisi bulan. Hazır birazından sularını soğumanız, başla bir şey verdik eylemiz. Ustazlarımız bunda. Hem Reşit Efendi bilen birge Dotar halkın, başka halkların birden edip tutma bir kişimiz. İndus Efendi dahil sizge söz bilsek, sizden hayır Fatihanız bu sebeple. Hürmetli milletvekillerim, İskitkiş bu altı kişiler. Hele şın mağnesinde nerse yoğaltkanımızı anlattırıp ağlıyoruz. Buna kuvvetimiz hiç kilere ışanmıyor. Elminanı ise yanımdaki rıktıyan. İse negizde o özünün icazetin taşlapşığı bugünkü günde anın şanı bizning aramızda. Ol mene şunda, ol bizning bilen, hem bizning mene şunda ama olgan münasebetlerimizni işitip tura. Şun mağnesinde büyük kişiydi. Eğer de şu rivişte Allah-u Teala bilgen iskitki zor sanatni ol tolası bilen milletine bağışlay algan iken ol en vakitli kişilerinin birisi. Şundan da ol vakitli kişi. Kıska gına ömrü, 66 yıl kıska ömrümen bugünkü gün için. Çünkü izge jetip ondan uzgan kişilerle bir köp. Lakin bu kişi iskitki zor gameller kılıp halkına bitmeslik emez izgilikler kılıp yaşadı. Onun en birinci işi ol elbette milletke hizmet etü. Milletin yaratı, şın kömüründen ol Tatarını yaratıp ona kolundan gelgenin barısında işledi. Onun yaşayışını, onun dinin, onun dilin, onun grup bedetlerini yaklap her vakit yazıp çıktı. Eğer de onun gazetesini bugünkü günler açıp karasa, o isketmiş bay gazete, bu öyle tarihi şıganak bulup yüreğlenecek tarihçiler tarafından. Ben bu kişiye onun işçilerine değişti veya birleşecek. Şundan da mene şu revişte milletke hizmet etü, onun mengiligine yol aşı, bu en zor işlerden birisi, hem bu işlerini layıklı revişte başkardı. Kurutmaz şahısıydı. Dürüstlükni eytü, onun için bir mesele tüydü. İşke kişiler elbette yengil tüydü, çünkü ona bir küp mertebe türlü revişte cevap tarttılar, suç cevabına da. Onun ömürleri ürüldüler, ol hallerde oldu, ağırlıklar geçirdi. Lakin ol her vakit optimist olup kaldı. Mene şu revişte ol songu gününe kadar yaşadı. Eğer de İngilizler bugünkü günde onun songu günleri ne revişte öttülüyse, onun songu gazetesi. Songu sonun sizde olacak kararak bile. Göresin onda. Ol miyifte bağışlayan makale, lakin ol bir kişi turundaki makale değil, ol millet turunda, millet yazmışı, hem onun şu milletke ne revişte hizmet etişi kişileri bulunduğu turunda yazılgan. Şunun için ben eytalam, kurutmazdan batıl şarkısıyla. Çin magnesidir. Eğer de biz bugünkü günde onu iske alabız iken, biz onu bugünkü günde Çin magnesinde zorlayız iken, o milletimizni zorlavlı gelsin. Milletimizni yaratı gelsin. Dil, yine soğuk vakitlerde siz hatırlaysınız. Ne kadar hücum bizning dilimizge. Bitmeslik elbette hücumlar. Düşmanı kişiler artkandan artatırdı. Bu fakt. Bana hiç kere inkar bulmuyor. Lakin şu revişte onun cevabı her vakit ezir bulabildi. Dilimizni kimliğine, küpmegine bitirgetirse da bu bitirilgan dil değil. Bu mengeliktir. Tatar'ın özü gibi mengelik kalır. Eğer Tatar'ın büyüklüğüne danjırladı şu özü de büyük şahıs. Biz onu hiç kenara almıyoruz. Adam işin devam etişlerin var. Benim kırığında onun oğlu Ruslan'dır. Ruslan Şın magnesinde etisinin bir küp derisini alıp
Олардан көп нәрсеге үйренді, һәм журналист боларак өлгөрдө. Әгәр дә сез аның соңгы чыгарган 2 санын, газетаның 2 санын карасагыз, күрерсез, ул менә шушы атасының бөеклегенә бара торган кеше. Һич шикләнмәй, һич кенә дә Руслан лайыклы ул һәм ул әтисе кебек милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәчәк шәхес. Һич шиксез. Инде bizning do'stimiz, yaqin do'stimiz, men shulay deb aytам, chunki u bizning shan ma'nosida do'stimiz. Ona bilan almashib, сөйләшеп яшәдек, һәрвакыт киңәшеп яшәдек. Шушы do'stimizni agarda biz o'zimiz шушы җирдә яшәгән чагында онытмасак, аларга ул һичшиксез зур һәйкәл булыр. Бурын җәннәткә барыр. Bizga hakikatlarga cennetinler, onun bilen şartlanışıp görüşürüye nasip olsun. İnşallah. Muhterem cemaat, hazır sözünü hürmetli İngil Efendi'ye veririz. Bizim ustazımız, ziyalımız, Tataristanımızı müstəviləmizdəginə tügül bütün xalq arenasına, xalqara arenaga tanıtıp iştihat işləyən, öz yazmışını bağışlayan şəxsimiz. Rəhmət. Qadrli tuğanlarımız, yoktaşlarımız, din kardeşlerimiz. Napoleon'un şunday bir eğitimi var. Yuvalkan ulu tarih kişilerin beyesin biri için 100 yıl vakit gerek. Biz Reşit'ke veya biri öyle başlandığını. Şimdi şu günlerde bigrek de kişiliklik ağır halde kalganda sizersin akıllı sayıga bara kişiliklik mügrevişindeydi. Onun his uylara gidip bara cehennemge dava baradırgan yolga basa başlaydı. Şu vakitte Reşit'nin zitnegenliğin nişik onun beyesin biriga öz vaktinde ülgürmeyen biz iken. Bu bizning ulug' xatabız вообще gül traditsion ravishda bizning tuğanlarga, do'stlarga, deyik kishilarga tugul, yaqin kishilarga rahmatni öz vaqtida og'zingni ochib, ko'zga ko'z qarab rahmat ayta bilib bizning traditsiyada bek yo'q shu. Deb ko'p tugul. Mana bu bera turgan ulu medal, oltin medal Roza Mira deb ataladi. Onun laureatları Ministr иностранных дел Лавров, iki yılın prezidenti, 4 Генеральный директор ЮНЕСКО, endi belgili fenli yıldızları hem kultura hem botanikadagi tanılgan onların retinde şu bizning endi o'zining isen vaqtida berilmişlik oldi şu pandemiya bilan şu oltin medal Roza Mira номинации «Золотое руно нации». Она текст на документна Rusya İngilizce okutturuluydu. Amerikan Rusya okutturuluydu. Nega deganda dirishlik ham to'liq ravishdan aytuv ravishidan edi. Mana bu diplomning nomeri 118. 114 номерда ол министр иностранных дел Лавровда edi. Диплом за интеллектуальный, гражданский, нравственный подвиг, совершенный в форме создания шедевра современной журналистики, независимой научно-публицистической, просветительской газеты «Звезда Поволжья», а также за выдающийся вклад в утверждение в жизнь идей и ценностей гуманизма, толерантности, диалога народов, культур, религий и цивилизаций во имя мира и прогресса на планете вручается Ахметову Рашиду Ракиповичу, награждается золотой медалью «Роза Мира» в номинации «Золотое руно нации». Шушы белгені, шушы ұлы тәбриклеу документін рұқсат етігізінде ұлына, оның Рашидның продолжателі, наследнигі
һәм инде безнең алышаныш багышланган Руслан сиңа. Музей ачылыр дип уйлыйбыз. Может быть, шушы музейда ачылырга бер тиреш булыр, беренче адым булыр. Шушы документны шул музейга куеп, шуннан инде музейны алайту, киңәйтү, ул безнең үзебезгә бер рәхәт дөньябыз, бер изге шишмәбез булыр иде. Менә шушы вакытта инде бик дулкынланып, бик шатланып, Руслан бу документны сиңа тапшырды. Обычный процедурада аның җилкәсенә кидерә торган бу лента инде. Вот розмеры дигән лента менә бусында кабул итәсең. Ну, үзәк алтын медаль. Алтын медаль менә шушында иде менә. Бу медальне бер әдрәктәге кертелешен дә җиңгеләйтү өчен үзебезнең җыелманың кайгыларын бераз әзәйтү инде Митимир Шарипшыдан проводны бигә баргач, җыйган корольгә керәбез, корольгә дәгәрди шушындайларны без бу сырай инде Митимир Шарипшыга килде. Анда күпмәдә алтын ди. Ну, корольгә кергәндә бит булырга кирәк инде. Нәрсә бирәсең? Диде тимерме, колаймы? Это Митимир Шарипшыга шулмабыз. Ул анда мета международный стандарт. Шулаймы? Әйе диттек. Менә шушындай шанычлы бу медальне менә шушындай рәвештә бирергә рөхсәт итегез, Руслан сиңа. Кабул итәсең, дәвам итәсең. Ответный речь. Умур шулында бу. Рахмат баласакым килде. Рахмат мәкалә. Без өчен чөнки гәҗитне алып барырга кирәк. Аңа күрә әзенде безгә тагында күрсәткән киләчәк. Бу көндән соң. Инде хәбәрне көтәбез, карарбыз, нәрсә булачагын. Барыбер гәҗитнең дә рухы җаны кала. Барыбер дә. Моның җаны үлемсез хәлдә. Без беләбез. Идеялары да алга таба үсеш юлында булсын. Безгә бергә хәзер görüşне эшләргә кирәк. Хәзер инде без яшь кешеләр дә бар. Безгә ничек берләшергә алабызса. Һәм бу эшне алында анда дәндә алында алга бергә кирәк инде. Шулай Халыкка тараткан, кайтарган кеше һәм безнең халкыбызның күркәм сыйфатлары шуларның берсе менә матур итеп җыелып, безгә бәрәкәт кирәк. Бүгенге шушы белән ашлы мәҗлесне оештыручы кешеләр тамырлары белән Әгерче районыннан чыккан Звезда Поволжья, Идел, Урал арасындагы бүтән милләтләрне бергә туплап яши торган безнең күркәм районыбыз бар. Әгерче дигән татар, рус, удмурт, марыч, чуаш, бөтенесенең гуманизм идеялары бергә булып, матур киләчәк тормыш өчен шуңа күрә рөхсәт итеп Рөстәм Ямалиев оештырган
bu beyramdan bizga barakat tilab, sizni qidirib oshog'ingiz kerak hali. Minimum 10 minut tam просто oshlaysiz. Туган тел безгә нинди hücum башланганын hücum гына түгел, ул сугыш дип әйтергә була. Әгәр прокурор катнашкан икән, демәк бу көч куллану ул сәясәтнең дәвамы буларак сугыш төшенчәсенә дин безнең телебезгә инде каршы турыдан туры чын мәгънәсендә сугыш башланды. Әмма телебез исән калачак дип әйтелде. Моны ни өчен искә алу икән тагын? 90-нчы елларда искә төшерик, менә без барыбер да инде җитәрлек дәрәҗәдә яшьләребез 90-91-93 еллар никадәр яшен кебек кубып, халкыбызның милли аңы үсеп китте. Һәр татар кешесе безнең сәясәтче булып китте. Без югары советта нәрсәдә кабул иткәнбез икән, нинди уңышларга ирешкәнбез икән, ул безнең уңыш түгел, ул халыкның әйткән сүзе, халык дулкыны, без халык дулкынына басып, һәм дөрес сүзләрне көн саен халык укып, шунда гына тормышка ашырып булды. Һәм халкыбызга киң бездә дә халкыбызның менә шушы үсеп киткән милли аңына тиешкәндә безнең татар матбугаты да бик көчле генә үсеп китте. Татар матбугаты да бүгенге безнең Звезда Поволжьесына тиңләшеп килә иде ул чагында. Әмма хәзер татар матбугатының язмышы телебезнең язмышыннан начаррак. Телебез турында әйтелде, аны беркем бетерә алмаячак, никадәр сугыш башласалар да. Зыяныбыз күп булачак, югалтуларыбыз күп булачак, әмма аны бетереп булмаячак. Менә шуңа параллельно әйтәм. Сүз ирегендә, фикер ирегендә никадәр генә кысталар да, татар журналистиканы никадәр генә бетерергә тырышсалар да, бигрәк тә менә бу татмедиа дигән нәрсә ачып, гомердә совет заманында күренмәгәндәре цензура кертеп, сүндерергә тырышсалар да, бетереп булмаячак. Чөнки аны исән калдыра торган телебезне саклаучылар, ата-аналар, балаларыбыз калган кебек, сүз иреген, халыкның милли аңын саклап кала торган безнең газетабыз калачак. Мин моңарга һич ышанам. Звезда Поволжья үзенең алып барган эшен дәвам итәчәк. Бу газетага Звезда Поволжья һәм аның редакторына мин үзем шәхси яктан да бик рәхмәтле. Ул үземне азмы күпме публицист булып киткәнмен икән. Аның төп чыганагы, төп сәбәбе шул газетада булды. Минем күпчелек статьяларым процентлап санаганым юк, әмма 90 дисәм дә ялгышмам. Шушы газета аркылы яздырады, халыкка җиткерелде. Ул мине эшемнән, сәяси эшемнән аерылгач, эшсез калдырмады. Менә җаным биреп эшләгән эшеннән кеше аерылгач, кинәт кенә авырып та китә, егылып та китә, картаеп та китә тиз генә. Үземнең эшемне мин дәвам иттерә алдым шул газета аркылы. Трибунаны алыштырды ул минем өчен. Инде 14 ел күнеккән трибунаны газета бит алыштырды, Рәшит алыштырды. Шуның өчен мин бик рәхмәтле бу газетага. Аннан мин генә түгел, күпме менә үзенең милли аңы булган, дәрте булган, көрәш туйгысы булган, һәм ихтыяры кеше булган күпме шәхесләрне ул сүнергә ирек бирмәде. Менә шушы газета аркылы сүзләрен әйттерә алу, фикерләрен җиткерә алу аркасында аларга сүнергә ирек бирмәде ул газета. Аларны саклап калды. Менә телебезне дә шулай сакларбыз, шундый кешеләр булыр. Һәм шуны ихтыяры кеше безне дә халкыбызны сүндерми торган бер чыганак булып калыр. Хәтта бүгенге заманда, менә матбугатыбыз өчен иң кыен заманда ул безнең бердән-бер форточка булып калар ахыры. Сүз ирегенә, фикер ирегенә әйтәсе сүзебезне, фикеребезне җиткерергә бер форточка булып исән калды. Һәм киңәйешә ул. Тәрәзәсе дә ачылыр, ишеге дә ачылыр, капкалары да ачылыр ирегебезнең газета сүнмәсен. Русланым бик әйбәт дәвам итә башлады. Саклану укыдым беренче номерына. Беренче дип ничек әйтим инде. Рәшиттән соң беренче номер. Саклану укыдым гаиләбез белән. Шул дәрәҗәдә дәвам итәрсең дип ышанабыз. Исәнлек сиңа саулык, тиражың үссен. Без барыбыз да шушы газеталарның пропагандистлары булып, аның тиражын үстерергә, киңәйтергә дә ярдәм итик. Рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге бәйрәм Аллага шөкер менә улын күрдегез. Чын татар гимназиясендә укыган ханым монда шушы Казан татарлары йоласы буенча эшләнелә
hem tağın bir kinegine ni Tataristan'ımızın kurken berişi çıkacak. Anlarşı namaz vaxtıdan iştip gilep biraz buna dua kılıp alıp yarayım. Anları iskalı kişisin, mine fende sabi formatında devam edecek biz. Ramil Hazret şu aşka deyip biz belki söylememiz dürüst değil de şu aşka şu bereketli zikirli tarımga nasıl bir kişine maturduk ağzını kısamız. Elhamdülillah la yadghamana ve sattana ve jana minel muslimin. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ve etûbü ileyk. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Yüzü rahmet geçer anlıyorsun. Bu meclis hem Reşid Efendi binanı eliplendik bilmeden de o vakitte o benim bu gayet o benim fikirlerimni varlığa hem güdümün Allah'a şükür ama fikirler bulup düz yolda barganımda anlatırgan gayet oldu. Çünkü bütün canım tenim bilen kiçkineden mene aytatim ki benim Reşid enegayım o min kamtamılga kirgendirmen doğan bala bulgan ekanim. Bizim bu vakitte bitinde kapı içerik bu. Hem ne diyeceğim de bunda benim ülken benim bütün terbiyecilerim diyen gibi ülken kişiler otururlar. Sen de tabi ilmine katıloteri vaktinden, acıdır vaktinden de terbiyeliler. Şuşu uylan vakitten eylem. Sen gatirizmi, televizyonu mağabız bilen de soğuklav turunda kıyalanan çünkü Tuğay dilegenke, Tuğay etkenke, şunun sözlerine korar bütün dünyanın Jal mektebine örnek bulurday mektep dolu. Hiç onu tanış karşılaşan benim kışım gitmeyin. Sen kuşuna gitken vakitte min de ekletim ile. Kökler çinger bir üstünde, yolda süner kök yerinde. Eğer bir gün yokka çıksa, tutar digen ulu millet. Tutar digen ulu millet. Tutar diyen dinle millet. Unutmağız televizyonu, unutmağız dinimizni. Yok ölmezsen isen kalsın, hizmet diyen tinap millet. Suğa tırsın berilerde, imin tırsın evilerde. Menge ömer itsen, hizmet diyen gurur millet. Tatar diyen mımlı millet, tatar diyen dinle millet. Mine bu milletlerini etkende, mine bizim bugünkü sengatırızga örnek sengat bu. Çünkü bugünkü günde şorta teki köngülgine aşatırgan, urkınış, teki aritmi diyen muzikalar kelip kırıyor yürekin tibisine. Bu şulpalar bizim Tatar halkına tübül bütün dünya halkına korkunu şeydir. Hem şuna göre imanım kamil, mine bu hisler bilen müneccetler etken vakitte ne yürekten çıkan hislerini tanılavuşağa verip ve Tatar halkı bitul bütün üyleşin yaşamını ömür boyu, tarih boyu bütün milletke yakın etip, dost etip hizmet etken Urusnaklarga in yakın, Urusnaklarga in zor hizmet etip Tatar halkı bit. Şuna göre üzerinin millerini saklağı ve üzerisinden tügüldük karayım. Bütün dünyadaki in milletini, tanışlıkını saklağı ve şuna üzerinin milletinin tili, mıma bit direkt bir tane. İmemin kavgası bulma, karısına gamen koyma, fikir kaşarası tikir, ülemin ne işi unutma. Kara birim kara jirge, kerermin deyip yolgaz gürge, salih kıllar orasından, uğran biri kızayım bizge. Eğuze bilen bismillah'a, her kitaplarının başında, isinde söz gafili bulma, şularının ötebarsında. Fani dünya aldanma, ul bit aldam hükümlerine. Ziran malın barda kalır, gafil bulma şul günlerde. Yüzge ameller kılmasa,
Canğa tiqet tabalmabız, Kıyamet günü kelelbet, Qaytıp tövbe kılalmabız, Kıyamet günü kelelbet, Qaytıp tövbe kılalmabız. Sırrım sinden mima Rabbim, Şuşa dürtüner sana yarit, Bere ilem, bere amel, bere savvak, bere iman. Şuşa dürtünen yavuzlığın, Bağaldırma mina Rabbim, bere azgın, bere dilsiz, bere şamşa, bere şeytan. Ömrüm boyu min sana borçla, İtuğan cirivacizir, İhıdayım isen çokta dilede, İzgelek kılırga yerdemin bir. Amin. Huday Teala selametlik versin, bütün milletlerge, bütün halklarga iminlik olsun. Birge bolayıp, birden bolayıp, bizimizin buluşumuzdan güzelge tiyişmizdir. Dünya halkına, dünyanın geleceği için bizim de rolümüz var, buluşumuz. Amin. Allah razı olsun. Mevlid ayı, indi kıymetli ay, evlerden dolayı kişiler, Cumhuriyet Sülahmesi'nde. Bik meşgul, yine tügül bik tır cemiyet meğarif, cemiyetin iştekşisi Tatar meğarifçilerinin ışkını, baylağı dip deytirge bula, iştihat etüşü hürmetli Marat Efendi lütfuyla sizge söz. Min birinci ciratda Reşit Ahmetov'un isteligine, onun hizmetinin Tatar halkına rolü, hizmetinin Tatar halkının üstünlüğü rolü turunda gitkesim kile. Birinci ciratda elbette onun ideyisi büyük zor hem büyük yakşı. Ol Tatar halkına Rus dili informasyon çara hesap ediyor. Bu bizning eng zo'r yetishsizlik, bu bizning yo'q, nishlabdir ekani sababi belgilaydi. Tatar xalqi nechikdir o'z ichindagina qoldirib o'tirishgan kishilar bizda bek ko'p. Ular jirlab yeyibgina, sabantoylar bilangina qolgan xalqlarga konkurent bo'lmaslik etib terbiyelerge tirişalar Tatar halkının. Reşit Ahmetov yasadığı şunday informasyon çarası, bu Tatar halkının menfaati, tileklerin, mümkünlüklerin, potansiyalın Rus dilli gazeteler aşağı bütün dünyaya ciddiği bir şey var. Elbette bu gazete gelecekte federal gazete bulurga tiyiş. Tatarstan'ın içine tügül çünkü Tatarstan'da Tatarlarının bir azalışı yaşıyor. Onlar Rusya'da yaşıyorlar, onlar tip cirlerinde yaşıyorlar çünkü Tatarstan'ın ciri şulaydı bilgilengen. Rusya için bu bir gerek çünkü eğer de siz Ruslar bilen aralaştığınız, onlar Tatarlarını Tatarstan'dan taralgan deyip anlıyorlar. Hem kalgan cirlerdeki, tip cirlerinde yaşayan halkların diaspora İspanya'da. Bu bir korkunç şey be. Tatarstan, Tatarlar Rusya'nın bütün cirlerinde tip kalır. Hem bu anı kürseti boyunca Reşit Ahmetov'un gazetesi hem o bize bir zor iş alıp vardı hem gelecekte min baracak diye oynuyor. Bu ondan sonra aytıp giderge gerek Reşit Ahmetov'un yüzü turunda. O yüzü intelektüel akıllı kişi, o teknik bilimli, o kayı tamamlagan. O bizning humanitar jurnalistlardan şunun bilen ayırınıp dura. O uylarga sebepli, o zor intelektli, hem analitik materyallar bileli.
кызганычка каршы бездә андый журналистлар татар теллеләре бөтенләй. Аларга әлбәттә мөмкинлек тә бирмиләр, ләкин мөмкинлек алган кешеләргә Рәшит Ахметов кебек фикерләү дәрәҗәсе юк кызганычка каршы. Бу инде гомумән журналистлар хәзерләү системасының дөрес түгел икәнен күрсәтә. Анда интеллектлы кешеләр эшләргә тиеш. Карл Марксның сүзләре бар: наука становится наукой лишь тогда, когда овладевает математическими науками. Математика ул өйрәнә торган әйбер түгел, ул Алла биргән сәләт, аны аңлаган кеше уйлый белә торган кеше була. Уйлый белә торган кешеләр бөтен җирдә кирәк. Рәшит Ахметов шундый кеше. Аннан соң Рәшит Ахметов ул демократик позицияләрдә тора. Biz аның белән 5 ел депутат булдык Казан шәһәр советында, беренче ирекле сайлаулар вакытында ул депутат булды, мин депутат булдым. Без аның белән зур эшләр алып бардык. Әлбәттә минем газета оештыру эшендә ярдәмем булмады. Мин материал ярдәмне күрсәттем каләмнән килгән кадәр. Чөнки газетага материал ярдәмдә кирәк. Ул булай яхшы сүзләр белән генә тормый. Анда кешеләр эшлиләр, аларның ипие. Аның өчен ярдәм кирәк. Һәм газетага, бу газетага да поддержка. Чөнки дәүләт аңа бер тиен акча бирү. Сез үзегез беләсез. Сез күрәсез, безнең мәҗлестә дә, Татар конгрессыннан да дәүләт оешмасы буларак беркем дә юк. Дәүләт органнарыннан да беркемгә дә юк. Рәшит Ахметов безнең халыктан, дәүләттән бер бүләк тә алмады. Сез үзегез беләсез, кемнәр генә нинди генә бүләкләр алмыйлар. Ләкин аңа бирелмәде. Ул татар халкына бик зур, искитәрлек, бәяли алмаслык хезмәт күрсәтсә дә, ул татар халкын цивилизация халкы итеп бөтен кешегә күрсәтте. Ул татар халкын интеллект белән бәйләде. Бүгенге көндә татар телен бетерү, телне интеллекттан айыру юлы белән. Бездә интеллектлы кешеләргә матбугат чараларында юл юк, ул ябык, алардан да чыгармыйлар, күрсәтмиләр. Рәшит Ахметов андый кешеләргә юл ачты, анда төрле кешеләр. Икенчедән, ул милләтче дисәм, ул милләткә эшләүче кеше дип аталган. Әлбәттә, ул башта безгә татар халкының мәнфәгатен туп-туры сөйләгән кешеләргә бераз куркыбрак карый. Ләкин анда үзгәрешләр булды. Иң беренче чечен сугышы башланганнан соң. Бу миңа егет кирде. Марат, нәрсә инде бу ди? Минем мәкаләне бер рус газетасы, демократик газеталар алмадылар бастырырга ди. Чечен яклап баскан. Бу безнең илдә Рәшит, мин сиңа әйткәнмен, демократлар юк, алар барсы да империалистлар. Аннан соң Рәшит Ахметов бик гадел кеше иде, бик гадел кеше. Ул гаделлекне, гаделсезлекне сизә һәм һәр вакыт куркусыз гаделлекне яклауга бара торган кешеләрнең канында. Аннан соң ул күп милләтчеләрдән безнең милләтчеләр ул миңа килде. Марат, малайны нинди мәктәпкә укырга бирим икән? Мин мәгариф идарәсендә эшләгәнгә күрә, мин мәктәпләрне беләм, эчтә нәрсә, кая нәрсә бар. Теге ялтыравыклы кәгазьләренә карам. Мин әйтәм, икенче гимназиягә бер. Ул бит татар гимназиясе. Рәшит Ахметов үзе татарча бер сүз дә белми. Бу инде аның гаебе түгел, ул шулай тәрбияләнгән кеше булсын дип Казанда. Мин әйттем, икенче гимназия бик ныклы белем бирә. Сәләтле кеше бөтен яктан үсәчәк. Ул соңыннан миңа гел рәхмәт булып килде. Урыны җәннәттә булсын. Отстра. Сөйәттә шундый шура эшли, хәзер инде татар конгрессында безнең белән бергә. Шул татар конгрессы аксакаллар шурасының җитәкчесе Рәүф әфәнде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Җәмәгать, хуш килдегез милләт йортына. Без монда еш күрешеп торабыз. Күптән түгел генә җыелдык. Өлкәннәр көненә Рәшит Рәфыйк улы Рәшит әфәндене шылтыраттым, әйтәм, кил, өлкәннәр
жиынына күйләшіп отырбыз. Бұлай пешерләп атам. Хәлем ауыррақ. Шағалықтар дәрістейді. Мына больницаға барған жаман исән қаламы, юқма, Аллах білуші күнді дейді. Айтам, сағат жаса, бұл имтихан дүниесінен барымызда күйләсімен дүния оқшабыз. Аллаға Раббымыз қайырлы күшілер насip ейләсін. Әм күшке, шонда жәннәтлерде күрішілер насip ейләсін деп, аның білән ең сұңғылардан бірісі болып, мен сөйләшкенімді. Рақип, әғанданы мен күптен білем, күптен танышымын. Бақас клубында, түрлі фикірлі кішілеріне дейіп, Бақас клубында фикір олшылар бола тұрған еді. Анда ешкіна Башқұртстаннан келсем де, анда барып қатынаша көрейін. Оның біле сөйлешіп кетіп, оның газетісін оқып, милли оң біздің халықта Башқұртстандағы татарларға да өтіп кірді. Бұл газетлерін бізге посылка біле ебере тұрған еді. Біз алып аны татар гимназиясына отаны оларға таратады. Бір күнді, бір күрішкеш әйті, мынадый, айтам, не бұл газетіні сен почташа біз аламыз. Федеральный реестрға кіртпейсің. Оның сетен тұр ақша керек, көпі керек, білімі керек. Айтам, білімі ақшаны керек. Білімі ақшаны керек, бек шұғылданды бізге мағлумат беріп тұрды. Білімінші қылғандар, ақырсы қатырламын, мұнда реестрға кірді ақысы, мұнда газетлар тұрала, мұнда елін әлі үйдегі аң газеті тапшық сүйета, елет тұртынды да татар газетларын қалдырып тұрауыз, оқиғыз. Әйесінен ол бит татар жағына, татарға қызмет еткен рус тілі газет шығарды. Біз оның бізді татар милли ғұрурлығын, милләтіміздің ғұрурлығын көтеруде оның газетінің һәм оның үліші бітмәс, түкенмәс дәрежеде деп әйтірге мүмкін біз. Енді нәрсе айтасы келер. Bütünümüzde bu dünyada vakitlıyız, külevizde kitemiz, yüzümüzden son kultmedir işler kaldırarız. Yüzümüzden son balalarımız kala, oğullarımız kala, yüzümüzden son bizge izgi işler yapsak, acır sevaplarımız var. Buna şimdi onun oğlu Ruslan, onu tanıştık bileyim, bugün tanıştık. Деп яқты yüzlü, яқты шырайға егін, матур педагогицасы, Аллах аңа әдесінің үшін дәуам етерге, милләт ұлында арымыша, талмыша қызмет еттерге насып ойласын. Шул шақта Аллах Раббыз шундай көркем бала ұл тәрбиелеген үшін Аллах Раббыз Рәшид Әфәндіге де жауапларын насip етер. Аллах Раббыз жауапларын насip етер. Орындары жәннәттә болар. Жәннәттә һәммәбізге де матур иттереп, үстәләр артында милләт йортында күрешергә насip етсен. Рахмат. Енді рахматның зурысын әйтергә кирәк. Бұл мәҗлесне оештыручы инициатор біздің Рүстем Әфәнди Емалиев, мұнда енді шақырушы Рашид Минғаш, мен енді мұна мәселеде шақыра қатынашылығым бар. Аллах разы болсын, нағылай көріші бірге матурит бешерген сөйлесін. Рахмат. Рахмат Изур. Sizin yanınızda
Безнең тыйын караучылар, бөтен телевидение караучылар, гәҗит, бөтен медиа белән танышып баручылар өчен аксакалның бер матур үрнәге. Аллаһ разый булсын, әле бер көнне күрдем менә. Мәскәүдәге малай да шундый матур кинолар төшерә. Инде Казандагы малайны әйтеп тә бетерә торган түгел. Гаилә ягыннан да, бөтен яктан да Аллаһ разый булсын, хөрмәтле Рабит әфәнде Батулла, сезнең килүегез Рәшидләр гаиләсе өчен дә бик зур дәрәҗә. Сездән берәр фатиха. Хәйр сүзе. Җылы сүз. Микрофонда Бирәм. тавыш беткән. Ватанга кычкырып. Менә авыр туфрагы җиңел булсын Рәшит әфәнденең иң беренче газета чыгара башлавында бик кыенлыкларга туры килде. Акча юк. Хөкүмәт акча бирми, байлар акча бирми. Тираж аз, белеп бетермиләр. Менә шул бик кыен чакка туры килде. Аның кыенлыклар күргән инде. Demek ki суд жолунан байтак таптады ул инде, җиңеп чыкты Аллага шөкер. Менә минем берничә тәкъдимем бар. Руслан сиңа һәм мондагы журналистларга, язучыларга, вазифалы кешеләргә. Әхмәт Рәшитовның баш мәкаләләре берничә темага бүленә. Сәясәт, сәнгать, сәнәгать, тарих, идеология, милләтият. Менә никадәр күп темага ул белемле, тирән белемле җавап биргән кеше. Менә бу мәкаләләр югалырга тиеш түгел. Алар аерым китап булып чыгарга тиеш. Һәм хөкүмәт акчасына чыгарга тиеш. Әйтик, менә шушы баш мәкаләләреннән генә берничә том җыела. Аннан башка томнар иң яхшы мәкаләләр, иң яхшы фәлсәфи фикерләр язган башка авторларның берничә томы җыелды инде анда. Мин аның үзенә дә исән чагында әйткән идем, ләкин ул үзе турында уйламый, бик әллә ни исе китмәде, ләкин бөтен спектакльләрне карап, тәфсилле мәкалә язучы улмы? Ул бөтен театрларда кая, ничек җитешә бу кеше дисен. Шаккатмыш. Менә бу синең изге бурычың, Руслан, һәм атаңның алган юнәлешенә син тугры кал. Ул иң беренче тиражларны ничек җыя башлады? Бер темага, бер мавзука ике мәкалә чыгара. Каршы мәкалә, уңай мәкалә. Шовинистлар мәкаләсе һәм татар милләтчеләренең мәкаләсе. Ул комментарий бирми, укыйсың монсы хаклы шикелле, укыйсың монсы хаклы шикелле, безнең шөрефне эшләтергә куша. Шуннан име газетны алдыра башладылар өстәгеләрдә. Хәзердә өстәге иң беренче газетны укучылар өстәгеләр. Минем турда нәрсә яздым икән әле дигән шикелле, алар кыстыр актарыналар. Инде һәр язучы, һәр журналист, монда утыра торганнар да байтак. Бу газетада басылуны дәрәҗәгә санады. Акчасыз, ondan akça sırap bulmuyor çünkü o akçasız güzel ezde şakar. Onun ganarları bizim makaleni bastırıp çıkar o da. Bizge bergen ganarları. Ruhi ganarar verdi o bizge. Hüseyin Bey'le Mama'nın makaleleri, Etik Aydar Hanım'ın makaleleri, Fendes Safirli'nin makaleleri. Bana bu bir tuğan İki Burtugan, iki Galim, onların makaleleri en birinçilerden bulup basılıp gitti, hem o tiraj işlediler. Bugün de en okulatılgan gazetelerin birisi, hazır indi Ebu Nede'de var. Ebu Nede'de yazılmayan kişiler kiosktan olar. Hatta bir gün aşağı, bir köp kişilerini bilemeyim kiosktan alıp oturgan. Bir neçeden aşağı, biter olsun da olur.
Енді ауыр топырағы жеңіл болсын. Hem sana Allah yardım versin Ruslar. Sen büyük ağır işke, mertebeli işke tutundun. Milletke hizmet etetirgan. Sana nık bulurga gerek. Siyaset meselesinde de, millet meselesinde de. Hem etinin haylekarlığı bulurga gerek. Etin haylekarıydı. Çünkü haylekar bulmasan, ul kadar anatı jabırılgan, şovinistik ruhtağı yavrulan kişilerine jengip çıkarga gerek. Köpten tugul gene birovni hukm etmoqchi bo'ldilar, millatlar orasida so'g'ish chiqarasin deb. Bir ulug'ona yozuvchini. Jengilmadi. Ko'karanib turadi. Sen Alloh yordam bersin, og'ir to'prog'i jengil bo'lsin, rahmat. Muhterem cemaat, Moskovda gene tugul bütün Tatar dünyasında, Rossiya Federasyasında Tatar halkı birga jiyib yuruvchi, tirishib ishlovchi xalqimiz uchun shtatning yetakchisi Rustam Yamaliyev. Böyle iş bitiyorsun namında yıldık bizim cilleri toprakları жеңіл болсын. Biz көптен енді дуслар ек, раштабы білен, бик ұқтақтыр, яқшы таба керек. Біз өзара біріміздің біріз табеевцы деп жектады дегенде. Мы табеевцы. Ошағында нендейлер конфликтный все шыққанда, непонимание, минал айтады. А вот Табеев что бы сделал в данной ситуации? Это означало, Табеев был бы выше этой ситуации и не обращал бы на эти все эти. Александр Сергеевич Пушкин напар, сюда в жизни мышья возня, не тревожь ты меня. Да? Поэтому на уме рад быть выше обстоятельств, выше каких-то, значит, таких мелких дел каких-то, и тряк, как говорится, собака лает, караван идет. Мы все прекрасно поименно знаем всех этих псов, всех этих собак, и они не перестают лаять. Все равно у нас бывают люди, значит, деструктивно настроенные на татарский язык, на сохранение татарского языка. Ну, так получается. И мы должны на это внимание не обращать, и национальное движение вести дальше, значит. Так получилось, что вот, мы уже пришли позже, в 1997 году, чтобы, может, кто-то не знает, уже клуб там ТЛ-16, все это было сформировано в Москве, и мы к нему примкнули, так сказать, да, в 1997 году, к Табеевскому движению. И вот сейчас уже 5 лет нет с вами Табеева, мы продолжаем это дело, насколько у нас это получается. И даже за эти 5, там, 7, 10 лет очень много ушло из жизни активистов, которые истинно от души, сердцем болеющие вот за сохранение татарского языка, татарской культуры в Москве. Да? Их уже нет с нами. И они, значит, все это дело поручили нам. Одно дело поручить и взять все это, значит, эстафетную палочку, а другое дело еще и соответствовать. Поэтому вот мы пытаемся, значит, я подчеркиваю, одними из продолжителей татарского национального движения в Москве являемся мы. И вот мы это дело продолжаем и не собираемся с этим пути сходить, так сказать. Вот. Сложно в Москве, конечно, есть своеобразные, там меньше говорят на татарском языке, совместных браков очень много. Но он барсынада кварамайнче, біз ойлағанша, что біз татар тілін сақлаймыз, татар тілін давам етеміз, татар тілін шлейбіз, тырышамыз, бірнінде онда деструктивный шүлерге қарамайынша, значит, біз оны давам етеміз. Онан кейін біздің екінші мақсат бар Москвада. Біз пытаемся продвинуть татарские кадры в больницах, в силовых структурах, в производстве.
какая бы отрасль ни была, вот мы создаем клубы, пытаемся, чтобы они общались, пытаемся, чтобы они продвигались вперед, пытаемся, чтобы они достигли большего. А с какой целью все это? Какая задача перед этим стоит? Задача перед этим стоит одна, чтобы потом они, достигнув финансового положения, депутатами стали, президентами стали, чтобы они потом уже помогали татарской нации. Вот это вот я в двух словах вам объяснял, это вот такой язык, задачи, самосовершенства, самодостижения, а мы между собой это называем сверхзадачи. Да? Вот этим живет штаб татар Москвы. Очень хорошо, что нас поддерживает, у нас вот около 1000 активистов. В интернет-пространстве, наверное, если кто-то прослеживает, мы сейчас добились такого, что практически Устыгмактанов отменим, но без нам равных нет. Вот у нас 9 тысяч в Ютубе, 40 тысяч в Инстаграм, суммарно у актива нашего штаба 1 миллион подписчиков. Да? Такого, конечно, в татарском мире нигде никогда и нет. Что касается, вот мы приезжаем в Казань, да, и у нас вот с вами пообщаться, с вами поговорить, у нас немножечко такое иждивенчески корыстные цели, наверное. Вот мы выслушиваем вас, sizning fikrlarni dinlaymiz, sizning bilan сөйләшәбез. Ondan sonra sizning fikrlarni, sizning shunday o'yinlaringizni jiyib, biz Moskvaga olib borib endi, ular bizga bek kerak, shunda ular bilan biz endi yoshlar bilan shu fikrlar sizning aytgan so'zlar bilan biz ishlaymiz. Mana hozir bek shunday ответственный bizning o'zimizcha biz endi o'ylaymiz, перепись населения, да, да. Мен шунда авыррак барам Мәскәүдә, аны без аны дәвам итәбез инде. Бер татарны да без югалтырга тиеш түгел. Вот. Рашид Ахметов для нас это в какой-то степени это личная потеря. Это был наш единомышленник, это был как-то он тронул. Вот когда, вот, допустим, сейчас вот такое время, да, вот представьте осень 17 года. Вот представьте, что было осенью 17 года. Госсовет отменяет татарский язык. В каком мы были все положения? Вот у кого-то был, как у боксера говорят, нокаут, у кого-то был там непонятная ситуация, не знали, что делать. И вот Рашид Ахметов один из первых, Ремзиль Валеев приехали, и было проведено несколько таких круглых столов и встреч в Москве с татарской общественностью. Мы организовали это, представьте, автономии, председатель молодежных движений, чтобы не было никакой паники, что мы сами по себе, каждый, значит, татарский язык будем сохранять, будем хранить, между собой еще сильнее будем разговаривать на татарском языке и более активизируемся и больше будем проводить мероприятия с разъяснительной точки зрения. Вот выводы у нас были такие. Вот поэтому огромное спасибо вот Рашиду, Ремзилю, Разиль Валееву, там многие ребята приехали, вот эти вот 5-6 встреч, которые, значит, вот и сын тоже приезжал, да, поэтому вот они для нас явились какой-то дорожной картой, явились каким-то вектором в нашей политике, и вот это вот не то, что спасло общественное татарское движение Москвы, но оно придало нужный вектор, нужные направления, и не было паники, что как-то вот так. Поэтому я выражу, наверное, общее мнение вот от наших аксакалов, от нашей молодежи, пусть земля будет пухом, у нас Рашид Ахметович, она остается очень добрая, очень такое душевное, доброе, дружеское, такое воспоминание, пусть земля будет пухом. Маған бұл бик ауыр оқиға болды, бик күтмеген біледі. Түгәтнәләренә мен сейшәмбе көнне уйлап қойдым. Безнең хәтер көне буенча резолюцияны бастыра кергәчкә сатырга кергән дип уйлап қойдым да, соң башкасы көнне булды. Әмма ләкин атна кичкәнне чыкты Запорожье, анда беренче битендә bütün татаристлар үзләренең резолюциясы. Һәр вакытта Рашид Руслан Ахматовна, шуңа күрә
Bu bir zor ümit tutura umumen Reşit'nin şahısı Reşit'nin kişi boğa durmuşu zor ümit tutura hocamlar. Çünkü hal nemi halk yaşıyor? Halk yaşıyor onun pasiyonariyleri olsa. Pasiyonariyinde yanıp çıktıran şey. Ama Reşit için pasiyonariydi. Hem o bir daha düzgün değil. Ne bu zolda da bak pasiyonariyler. Mesela Fendersovi pasiyonari değil. Ya Rabitov'un pasiyonari değil. Şuna göre bizim millet yaşayacak. Hem onun geleceğiyle onun büyük tarihi var. Min sana manayla büyük geleceği de var. Çünkü Reşit gibi onun oğulları var bir tane Reşit programı var. Reşit turunda tabii sesim ki de ne her vakit suplanıp bağırtırayım, ne o bitinde kayıp direnişi, minde kayıp direnişi, tehna kişiler. Ama lakin mine koyda kayıp, koyda tiyatrın temkit, müzik temkiti. Ama o niçiktir olanı da bileydi. Ne şunu çok kadar yanaytayım sin, Leonardo da Vinci diyeyim yani. Mine o bitin tatar şahsı bir evet değil. Ama lakin ne o tatar muğunun nasıl iken anlıydı. Çünkü onu bir Ruslar anlamıyor mesela. Onun teksimesi yok muğun diyor sözünü. Ama lakin o muğunun nasıl iken anlıydı. Şimdi iskiftis kişiydi. Şimdi bak Kavutla Beyteminde Reşit gibi uğurları dolanda bizden halk gelecek, hem onun geleceği zor. Onu cımakta olsun, tufağı yine bulsun. İyi. Rahmet sizge, ben şurada bismillah. Hemen sizge de şurada gider. Hazır ikinci soru. Reşit Ahmetov çıkargan gazetelerin isimlerini aytınız. Kris. Молодец, yarısın baradı. Mektut. Потому что Kris'ni bir kişi bilmiyor, уже unutkanlar. 90'lı yıllar Kris, Kris'e kadar boşta, hatta Kris'ni bilesin mi? Звезда Положи bilesin, habit başı bir Kris. Şimdi moşti gazete her bir poçtu yeşiğine kilediriyor. Hadi şu Reşit tırışlığı bilen Muhammediye binaları saklanıp kaldı. Ha? Sen kitap kiledin. Sen nefessiz gitme, kendisinde eğitilgen birbirine kişkine buletler, bu buletler tuğanların ilk merkezlerine bakır. Bereketli kişi. Rahmet. Efendim, dağın bir soru. Mine, suverenitet hareketi, anarşi buldu, Halk Frontu hareketi, demokratlar hareketi. Ben yazganım Facebook'a, birov yoza Amerika'da yetiştirgan profesör indi, ayta, biz de Reşit bilen birgede Demokratlar Alyansı uyuşturduk. 89 году, 89 yılında bir 10-15 kişi yıldık, üniversitetin qaysidir zalında. Mine şol. Bizde Reşit Efendi liberal, demokrat, humanizm, hayır haklılık, kişiler hukuku, kişiler hakkı boyunca başlap jibergen kişi, bütünüsünü tutaştıran kişi. Rabit abi aytdı, haylakar. Haylakar sözü için meni de sudqa berganlar bir vaqtda. Tutup alıp keldiler ensiklopediya tugul sözlükte yazılan haylakar sözü mudri diye. Anladınız mı? Rabit Efendi mene size aytdınız, tilşi olarak bir dürüst söz. Haylakar degan söz mudris. Mene şunda hikmet kişisi, hikmet iyesi Reşit Efendi. 89-88'de bizning halk başlandı. En başta atomni narsadan, Chernobyldan qo'rqib, atomdan qo'rqib, mana bu aql yıkılıcıya tane başladı jiberdi. Şuna göre sizden söz mühim, bir yılı söz eğeriz. Albert Garapov, atom tuş kuralı hem energetikası nasak qarash uyushmasi yetakchisi. Конечно, что добавить, да. В принципе, это все сказали, но я хотел бы добавить такую вещь, что Рашид Ахметов, ведь он не на пустом месте, как сказать, возникла вот эта идея и газеты, и главной редакции, и Крис, и Звезда Положи.
он ведь был активным общественным деятелем. Причем началось это все, в общем-то, в плане общественной жизни началось с перестройки, именно с зеленого экологического движения против биохимзавода. Вот тогда еще существовал так называемый дом ученых, который, видимо, ученые ни к чему в наше время, а дом тем более, его ликвидировали. Вот там был и клуб восхождений, и вот там как раз и зародилось, как говорится, семинар по поводу архитектуры Казани и строительства биохимзавода. Вот там и организовалась инициативная группа, одним из организаторов которых был Шитах. То есть это не надо представлять, что он был журналист, который ходил, как сказать, со стороны смотрел и как летописец писал. Нет, он активно участвовал именно в этих общественных движениях. И, кстати, насчет, если говорить про антиядерное общество Татарстана, одним из учредителей он тоже был. Как раз вместе мы и организовывали первые марши протеста, которые были вот Камские поляны, это еще вот, если говорить о первых в Союзе даже митингах и первых демонстрациях именно зеленых экологических, они прошли в 1988 году. В 1987 году против биохимзавода, а в 1988 году это против уже татарской атомной станции. И одним из таких активных участников, организаторов всего этого дела он как раз и был. И следующий фактор, о котором я хотел сказать, что он все-таки был демократом, можно сказать, вот, как, очень таким настоящим демократом, который был именно идейный, духовный как бы демократ. И это его проявилось в том, что, конечно, тут борьба за экологию, за природу, но как только возникла вот эта вот перестройка, как только возникла так называемая гласность, и мы вот как раз одними из первых, вот этот вот, он, так сказать, активно участвовал в создании Народного фронта Татарстана в поддержку демократии, перестройки и гласности. Потому что для него это было естественным путем, что надо, перестройка должна в конце концов идти к народу власти, демократии, и вот это вот ограничения всякие, даже цензура, печати и тому подобное, это неприемлемая вещь для демократии, поэтому была встречена им с энтузиазмом вот эта вот идея и гласности, и создания Народного фронта Татарстана. Мы, наверное, первые привезли материалы из Москвы по поводу народных фронтов Прибалтики, Москвы. Вот. И вот это послужило базой, я считаю, основой для того, чтобы создать действительно и пытаться хотя бы в этих суровых условиях 90-х, 2000-х годов и даже нынешних, не то что супер суровых нынешних лет, продолжить эту линию на гласность, на демократию, на народовластие. Это одна из немногих газет вообще, наверное, в России, которая пыталась все-таки в приоритете именно эту идеологию держать. И вот пытаясь именно на этой базе, он исходил и пришел к идее возрождения татарской культуры, татарского языка. То есть здесь был путь такой непростой, но тот путь, по которому до сих пор еще, как сказать, не видит себя во многом татарская, я имею в виду татароязычная пресса. Все-таки не хватает вот широты взгляда, о котором говорил
Марат потом ушел куда-то, да? Для татарской прессы я, конечно, не могу от всей прессы судить, потому что не все читаю. Но то, что даже такие газеты, как Беждын газет, которые претендуют на независимость, она все-таки во многих случаях ограничивается, так сказать, местечковым управлением. В то время как «Звезда Поволжья» можно было бы сказать, что она именно евразийская газета, потому что рассчитана была в первую очередь на евразийские, татарские проблемы. А потом уже приоритеты шли, так сказать, проблемы местные, как я считаю. Поэтому он с удовольствием, как сказать, освещал и антиядерные движения, наши конференции, которые проходили под лозунгом «На путях духовной экологической цивилизации». Был издан первый, так он и назывался, евразийский проект, первый сборник. Для него это было очень близко и знакомо, и он один из первых, которые вот эти вот идеи, начатые Гумилевым еще, я имею в виду в нынешнее время, в современное время, он это понимал и это продолжил. Ну, его идеи, я думаю, это не то, что думаю, а это востребованность по времени, они будут и дальше жить, и возродятся в Евразийском союзе, о котором Назарбаев говорил, Нурсултан, и возрождение тюркских, татарского народа. Вот. И татарский народ в этом плане, конечно, тот народ, от которого много зависит, и которого нежданно-негаданно как раз Рашид Ахметов, наверное, и выдвинул, озвучил на всем евразийском пространстве. Ну, что ж, как говорится, земля ему будет, пусть будет Бог. Лапта мен өзім енді әлі ойлап тұрам нендей рек фикірлер айтырға екен дейді. Біріншіден барлық айтылған фикірлерде біздің халқымыздың рухлығы, интеллектуалы, орыс тілі арқылы да бүтін дүнияны жәліп етер фикірлер жазып, оны инглиз тіліне де тәржіме етсең, бірден қорқылықта болмайыншақ. Өзім, мен оның білен бірінші мәртебе танысу вақтына ертім 2005 жылы. Біз Башқұртстаннан бек зор делегация келдік Қозан шәһәрінің 1000 жылдығын қаршылауға. Ол делегация составында біздің кіші йортыбыздың қожасы да бар еді. Біздің танышу сол шырда болды. Зуфар Максимович Фудин деген бик күчле шәхес. Ол хукук белгече, дәүләт эшлеклесе, президент Ельцинның хукук буенча белгече советнигы приравнивается генерал-лейтенанту. Һәм ул бик язучы кеше. Менә ул безне беренче мәртәбә аның белән таныштырды. Бу билгеле очраклы хәл түгел. Ике зур шәхес бер-берсен яхшы белгәннәр. Һәм шул чорда без аның белән танышып киттек. Икенче очрашу безнең аның белән булды. Инде 2010 елда. 2010 елда мин Казан шәһәренә Евразийский юридический журнал исеменнән килдем. Беренче президент Минтимер Шәймиевтан интервью алырга. Мин билгеле Казанны бик яхшы белми идем. Мин киңәшләштем. Беренче мәртәбә бу хакта шушы үзебезнең кардәшебез, интеллектуал, фикердәш Рәфит әфәнде белән. Рәфит әфәнде әйтте: "Сез бу
интервьюны урнаштырырга уйласагыз, бик сак булырга кирәк. Минтимер Шариповичны берничә исказай китмәсен дигән фикер әйтте. Мин аны тырыштым һәм чынлап та 2010 елның ноябрь аенда ул билгеле шундый бик зур темага карата булды. Андай итү кирәк дип табам. Чөнки 1995 елда ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителә бер декларация, всеобщая декларация түгел инде ул, декларация толерантности. Толерантность ул бер-берең белән тыныч, сыйышып яшәү дигәнне аңлата. Шуның буенча без зур гына интервью алдык, сез аны карый аласыз. Һәм менә өченче очрашу булды безнең 2012 елда Республика Татарстанның 20 еллыгын үткәрделәр Конституцияның кабул ителүендә. Бу бик зур вакыйга, анда зур барлык континентлардан да кешеләр килде. Фахрай исемле иптәш катнашкан да зур Галимов анда безнең булды теләк федерализмны яклап калу хакында бер тәкъдим кертергә. Һәм мин шул учурда да Рәшит әфәнде белән сөйләштем. Мин әйттем, ниндирәк тәкъдим? Ул әйтә, федерализм принципларын турында бер тәкъдим кертергә кирәк. Ул карарда булырга тиеш. Нәрсә ул федерализм сезгә билгеле, моның хакында монда күп әйттеләр. Федерализм ул шундый дәүләт, ул дәүләттә килмешәк халык юк. Бар халыкта үзенең җирендә бер-берсе белән тыныч сыйышып яшәү өчен төзи кабул итә договор. Договорные отношения чести Великой России с другими субъектами. Менә шундый без тәкъдимне керттек. Бик зур рәхмәт аңа менә. Шушы мәсьәләне ул куйды һәм ул 4нче маддәдә резолюцияны кабул ителгән. Бу резолюция международный правовой акт, фактически международный правовой акт, чөнки аның конференциясы шундый статус бар иде. Менә шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Мин әле әйтәсем килә, менә иптәшләргә, бу бик яхшы аналитик буларак экономический проблемаларны кул астында тота. Аның гадәттә ул беренче мәртәбә күтәрде 50% налог булырга тиеш Россиядә. Субъектларның үсеше өчен 50% алынганда ул Россияны күтәрә торган. Шушы принципна кертте. Моның өчен Рәфит әфәнденең билгеле бу дөньядан китсә дә, аның хезмәтләре, аның укучыларында һәм без бик зур сезгә юк куелган, ләкин мин факат иң яхшы проект аның ул сез. Чөнки менә сезне шундый аксакаллар, акыллы башлар барсы да сезгә ышаналар. Сезнең тәрбияләүнең үзенең вариантын инде яхшы булган. Ул бөтен динни һәм бөтен гаделлек принципларына нигезләнгән. Һәм минем уемча ул газетаны менә дөрес әйттеләр. Аның чынлап та берничә томын чыгарга кирәк. Аны чыгарга кирәк. Татар телендә дә, урыс телендә, газетаны инглиз телендә дә чыгару мөмкин булыр. Инглиз телендә беләсез. Ул анда барлык әйтелгән фикерләр, барлык язылган зур мәкаләләр галимнәр тарафыннан. Алар бер вакытта да дөньядагы гаделлек принципларына каршы түгел, һәм бөтен дөнья буенча бу чараларына да үзебезнең Россиянең конституциясына да һәм Татарстанның конституциясына каршы фикерләр түгел. Бигрәк ул аларны ныгытучы гына бер фактор. Урны җәннәттә булсын, бергә шулай сезгә лаяныш булырга яхшы. Рәхмәт сезгә. Әфәнде белән киңәшләшүнең бер сборник бар. Сезгә алынсын. Biz taqdim etamiz. Kollektiv avtor, patronazm prezidenti Rustam Nurgaliyev bu. Bunda oturuşçulardan da bir ko'pgina statiyalar. Do'stlar, bir jumla so'z aytamiz. Я хочу по-русски говорить. Чөнки минем бытовой татарча мен әйбәт, но литературный сүзләр җитми. Это проблема интеллигентных татар, которые учились на русских литературах. Ну, я хочу
сказать, почему-то в политике Народный фронт и всю эту перестройку очень активно участвовали студенты авиационного института. Вот интересно, творческое, техническое мышление и активную роль вели как бы в политике. Вот это интересный парадокс. То есть физика, техническая, это конкретная дисциплина, которая, в принципе, и должна быть в политике. Не вода литературная, а конкретное математическое мышление и в политике, и во всем. Такое же математическое восприятие мира. И Рашид, ну, папа у меня профессор КАИ, ректор первого исламского института Аль-Фаттах 1994 года. Вот я сама начинала учиться в КАИ, бросила, так как все-таки женщина, и мне ближе был мал у Зулихи Хисматулиной. Училась немножко на вокале. Вот. Но ушла, искала себя, и папа был из Майи, приехал с активными татарскими национальными мыслями, и очень вот это все национальная, как бы, идея из Москвы активизировалась в Казани именно с умными людьми. И поэтому у нас Татарстан, ну, папа мне говорил, что Татарстан должен быть, Казань это должна быть столицей фактически России, Тартарии. Вот. И у меня в Казани, я собирала литературу из Улан-Удэ, из восточных факультетов, папину литературу увеличивала, собирала. И в конце концов она вылилась в Доме офицеров, в сам издат. Может быть, кто-то в Доме офицеров, в старый Дом офицеров на Площади Свободы, кто-то и читал эту литературу. Читали такую литературу? Нет духовной литературы в Доме офицеров. Вот. Мы фактически формировались вот на этой литературе и не ушли глубоко в мистику, не стали фанатами религиозными, а с религиями, когда все это стало открыто, мы пришли подготовленными именно исторической литературой пришли. И поэтому уже с научной базой мы вошли в религию как образованные люди. Не стали фанатами, не стали там чеченцами, ваххабитами и так далее. Рашид Ахметов, конечно, впитал вот это все, вот эту атмосферу, историческую литературу. Гумилев это просто как уже историческая база евразийская. Вот. И Рашид Ахметов уже представитель всей вот этой литературы в практике. Вот. И идея его была, конечно, основная, это сформировать гармоничного человека. Гармоничного человека, который имеет государственное мышление, не просто национальное. Понимаете, потому что очень много смешанных браков. Вот. А мышление государственного человека, оно над национальностью. Ну, скажем, это уже чисто мое, как Чингисхан. То есть он равно относится ко всем религиям, ко всем нациям. И вот государственное мышление татарина, тюрка, оно должно быть именно даже над религией. Мы с Рашидом очень много обговаривали именно начальные вот эти перестроечные, фактически листовки Народного фронта печатались на коллективной, стоял самодельный печатный станок, и мы оттуда распространяли все, бегали, наклеивали листовки Народного фронта. Естественно, КГБ было, мне пришлось даже обратиться к психиатру, чтобы как бы все это взять на себя, собираемся, так сказать, в моей квартире, а я фактически литературу буддийскую привозила, которая в основе там как бы гармония и энергии инь-янь. То есть гармоничный человек, он в первую очередь гармоничен сам, внутри себя. Потому что обиды формируют беды, а беды формируют обиды, а обиды опять беды формируют. То есть нужно начинать с гармонии самого себя. Это только гармоничный человек может что-то гармоничное создавать. Вот.
Ну, тогда еще Татарстан был, так сказать, даже не третьей столицей, просто как бы большая уезд какой-то башкирский. Наверное, вот Народный фронт, собрав всех таких интеллектуалов, постепенно стал подниматься. Третья столица, и Рашид Ахметов, в общем-то, можно сказать, формировал идеологическую столицу. Ну, так, наверное, да? То есть смотреть, что не только Татарстан наша родина, а наша родина Тартария. Но для этого надо формировать человека гармоничного, потому что как в малом, так и в большом. Если гармоничный человек, а это инь-янь внутри себя сформировано, он и гармоничное общество сформирует, и теория такая есть, татары это энергия ян, активная, энергия инь, женская, это христианская, русская. И вот эту гармонию он фактически в разных формах пытался найти для того, чтобы татарин был не обиженный русскими, хотя в конце концов это все-таки прослеживалась, конечно, эта эмоция, но сразу смотрел государственным глазом на всю Россию. А обиды это всего лишь частный случай. Вот в данный момент сейчас, скажем, Москва, столица, она, если все будет гармонично, в энергетике, он молодец. Тюркский народ не просто татары, а именно государственный народ. Вот цель Рашида Ахметова сформировать своей газетой человека государственного уровня, который в конце концов должен стать руководителем всей страны. И президентом России должен быть татарин. Ну, как получится. Ол жер астында ята. Шуңа күрә это поминка называется, урысча, аңладыңызмы? Философияны снимает камера специально, там будет говорить, ладно? Менә шуңа күрә безгә дуа кирәк, зикр кирәк. Давай. Anın cesedi zirasında yapsa da İslam boyunca da Ravil dik matosilesini dik bırakmadan İslam dini boyunca da Hristiyan dini boyunca da can teninden ayrılan bir kadar koşup Allah Teala'nın kudretiyle anın canı Türklerde ızmakta bunlar başarılı kalacaklar. İkinci yıldan gelen vakitte dik matrosizler ettiler. Reşid'in icatı kitaplar revsine taralırlar diyor. O günde taralırlar cemaat. Şuna göre benim sizce bir bizim kitapını gösterip verdim cemaat. Bu kitap çıktı 2016 yıl hem 2017 yıl. Bana bu kitapta bizde Polurca girgen mekalelerin yartısına ele. O şu derecede yine kütmeler şahıs bularak terbiyeli diyebilsem bir de yaldırışmadık zürahmetanırlar. Ama lakin anı bile bizim tanışım, anı bile bizim birge işlev bir şımarına bulmadı. Katri Tırgası 1990 yıllar cemaat. O vakitte Milli Hareket mi şehir bölgesindeydi mindem. Hem şolu vakitte Reşit o vakitte dıpıyırdaydı. Bizim anın bile münasebet degenden biraz yine ayrılmasındaydı. O etedirdi. Yok Tataristan'da demokrasi bulmuyor. Demokrasi var Meskev'de. Var değil Meskev'de yine şuna göre münemin baran kazbulaslar bulmasına biz varamızdan da kuna basilerse bir elbette. Mına şular eviste bir kütmeler bulgandır. Ama lakin ahırdan bizim buraznalar bir buraznağa girdik. Bizim barınlar bir yapka bırıldı. İhada karşı büyük ikinde kızganışka karşı ol yok. Mına kalem iyası bolsam da 4-5 mertebe sırasına oturun bir güneşimle yazalım. Cümlede boşluk cemaat. Orada cennette olsan, ruhu şad olsan. Büyük zor rahmet. Ruslan senin bir küp ağır sana işler tura. Bana Milli Hareket'te işleyen bu biraz yine bilemin. Bir küp türlü hücumlar bulacak. En ağıra sin tutmayan yoktan hücum. Tatar kişisi. Senin bile bir yere bak ne sefer işler koyar. Şunu kadar ağır. Bana şunlardan
Каталондар кен түгел Америкамыз казакты біз рахмет жанат. Шушы дегендерine bilen tamamlansın. Он был европейцем, он ценил все его гуманные ценности, вернул, возвратил после сталинизма. И на этой высокой ноте мы вечер памяти заканчиваем. Шушун білеміз, әтір кешесін тамамлаймыз. Аннары 2-3 стакан чай будем еще долго, ұзақ итіріп отырамыз, жарай ма? Рахмет. أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم انزل منزلا الحمد لله رب العالمين يا Rabbim barcha maqtovlar, barcha shukrlar bir singina bo'lsaydi, rahmatlaringiz, salamlaringiz yuklar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga hamon yaqinlaridan sahobalarına, tabiinlarga ham barcha payg'ambarlarga bo'lsaydi, imom bilan o'zgan nabiy bolalarimiz, atiyaniz ham barcha musulmon qardoshlarimiz shulay Rashid qardoshimiz Rafiqullah Rabbim Allam Ağır tuzaklar jеңіл urunlar cennette olsaydı, kabir kazaklarına azat imin bulup, kilesi мәңгілік dünyada urunlar cennette olsaydı. Hem de Rabbim olan, ondan kalgan nesil, nesebi, babaları, ulları, kıyametke xətli, barça tuğanlarımız, barça tatar halkımız, barça Müslüman kardeşlerimiz, kıyametke xətli Rabbim olan üzülmüşe nesilimiz bile barıp bitirgen nasip eyleseniz hem de kıyamet günlerinde Allah karşısına barıp, Rabbim Allah'ım cennetlerge utuların nasipler eyleseninde. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu akbar. Amin. Allah